miarahaba anareo iaby Madagasikara agny. Niavy atoy zahay, niavy atoy soa, salama tsara zahay efatsy mirahavavy. De magnome hery anareo an-tanà agny, magnome hery anareo Madagasikara fa tsika ampela manampahefana amizao fotoana zao, mitovy zo ny Johary sy ny ampela. Ary laha misy ny resaky hoe ataty ho ataroy kaorihy fa gn'antegna ro andesitegna heritseritsy tena, andesitegna avao ny heritseritsy tegna. Fa nareo tsika Madagasikara agny de mandehana ly, mandehana magnatoy avao laha ohatsy ka misy andeha magnatiky, fa atoa tsisy raha mahafaty fa raha mahavelo no ato. Ny ato mianatsy de fianara mandeha soa ny fianara ato. Ny raha nianara ty tena hitako hoe ho tsara rehefa tonga any amin'ny tanàna niavianay agny satria zava-baovao ary tena ilainay mihitsy amin'ny fiainanay manontolo. Laha fiaina ty aneny de ty ny ampela ro hitako tena miasa mihitsy, maromaro vola avao zahay teto zay fa misy 5 vola, ampela ro tena mianika trano mihitsy, miasa trano anabo, miasa tany. Tsy mahita lehilahy miasa tany mihitsy ohatra am'izay niaviako eto fa ampela avao. Ary tena tsapako mihitsy hatramin'ny zanako madiny sy zafiafiko, tena raha hoe anilako ao iaby reo tsy maintsy hampianariko am'izao fisian-dravatra manahaky an'izao. Mahita solution maro mihitsy rehefa tonga agny. Ka la raha hafatrako ataoko amin'ny ampela ao, indrindra moa fa tena baka agny mihitsy, matetika ampela tsy de maharonga tena. Tokony hana fandavatena le tsika ampela manana fandavatena bevata, na dia manatokantrano na ino sarja na ino sarja manana fandavatena fa tsara ny mandeha mahita raha. Nandritra ny 5 volana napetrahako teto Tilonia Inde zany de hitako niova be fiainako. Zahay rehefa nandeha tiky de nianatra an'izao angovo avy amin'ny herin'ny masoandro zao. Raha fataon'ny lehilahy hoe laha amitsika Morondava any, kanefa lafa niavy aty zahay lasa ampela koa ro niasa azy. Tena ambony zany moralinay fa kay lehilahy sy ampela mitovy. Lasa nahay any angovo avy alalan'ny herin'ny masoandro zahay tatiky. Tsy vitan'izay avao koa fa maro raha hitanay tato. Mbona ampianarindreo zaitry koa zahay ho fanampiany lafa avy an-tanàny zahay hoe mba ho fanampiany fitadiavam-bolanay koa zany zay fanampinampiny vadinasanay zany. Mampahery antsika ampela iaby. Fa i volan'izao hoe fa mira lenta, mitovy zo ny lehilahy ndraiky ampela. Ko mangataka antsika ampela lahy lafa misy raha atao mijoroa, atoro fa mahavita raha koa antsika ampela. Fa tsy hoe atao hiketrika an-trano avao, fa mba mila miasa koa, miasa. Hoe mba mila mandesa ny lehilahy reo hoe mahavita zahay. Sambatsy alohan'ny fiainako am'izao fiarahanay miasa ty zao, tsy misy kotakota. Zahay niavy aty tsy nisy alifombo na memo hoe zahay efatsy io, raiky zay faharoa eny. Sambatsy aho mahita ny fiaignan'olo atiky. Laha fiaignan'olo atoy zao zany ro avy agny Madagasikara agny, hitako hoe mety hisonotra bebe noho ny bakagny aza laha araka amin'ny fiatako azy. Zao tsy nahay zaho nandeha bakagny, zao ananiky zao mifanenjiky zahay efatsy io, namako reo gn'ilany mahay taratasy. Zaho tsy mahay nata raiky, kanefa lafa niavy atoy aho magnenjiky androzy na lasa nahay. Zay zany hafatsy tiako apetraka amindreo laha aho managneritseritsy handeha endry atoy an'ny Tilonia zao, mandehana afaka matahotsy.